ستا پا مخ پیدا تمام جہان محمد مصطفیٰ، ستا پا مخ پیدا تمام جہان محمد مصطفیٰ، یا محمد مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ، یا محمد مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ. پاک اللہ ستایل پا یاسین و پتواہائے ټولو انبیاءو کې زمنګ نبی بالائے تا باندې نازل کولې قرآن محمد مصطفیٰ، یا محمد مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ، یا محمد مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ. ستا پا مخ پیدا تمام جہان محمد مصطفیٰ، یا محمد مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ، یا محمد مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ. ټولو انبیاءو کې زمنګ نبی سردار دے زاردا نامی شما محبوب د کردگار دے ټولو انبیاءو کې سلطان محمد مصطفیٰ، یا محمد مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ، یا محمد مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ. راغلی چې دنیا ته هر طرف ته خوشحالی شوا لاړلې تیارې د کفر هر خوارانه شوا تخکلې محبوب یې دا سبحان محمد مصطفیٰ، یا محمد مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ، یا محمد مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ. ہم یہ اولی نبی ہم یہ آخری نبی ډیر یہ بہترین نبی ډیر یہ نازنین نبی ډیر پخپل امت یہ مہربان محمد مصطفیٰ، یا محمد مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ، یا محمد مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ. ستا پا مخ پیدا تمام جہان محمد مصطفیٰ، یا محمد مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ، یا محمد مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ. صالح صالح محمد دا دیدن دی پا ارمانیم او مغوال زانتا اور کسوی دا ہجرانیم تا یہ زمن دن زمن ایمان محمد مصطفیٰ، یا محمد مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ، یا محمد مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ. ستا پا مخ پیدا تمام جہان محمد مصطفیٰ، یا محمد مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ.